Halo perlengkai ke belai pi bero akhirnya ke por berklimat ke bamta temta kesingan lek sianong po but kalau ada ke por ya ke bangan lek ban pendat no ya ka number plate jong kini ke kali ke jonga te menta kesingan lek ban pa pendat no ya ke number plate but ngan sepen pi ngendang alapoi hanong po ngan pen isu ya ke suruk mden namar ke suruk mden hi kalau ada ke ba sniu no be sniu tam kumbang ngilatip mo kumba pila yatip iwe na padang jopi te hakne kapor ngan lek no sanong po bat ngan pen I ya ka jing pendat ya ka number plate but ngan sa yitu ru pi ka ka bangale ha ka te ka jaka endang alapoi sanong po te menta ngaladep ban kre ban ready menta yalade te ngan lek no menta okay bye. Senang tidak bahas penin. Mentadang pendat je kena ke number plate. Thì stiker ini stiker ini buang suakannya deh belum kamu. Oh ya dan bapaknya tuh. Thì các tôi lại đẹp ban pendat je kini ka number plate. Telah abiang ngan lek khai nak mentah. Thì okay, bisa ya kenduk biang te kini ketika bentah ke bang apan EP kumno ngawan ya kaban pendat ya ka number plate ka jonga te ngakam pen I ya ka surok ngakam pen I ya ka eru handrai ngasuan bet direct nang tai bandang lapoi ne ngapan I ya ka kumno ngi pendat ya ka number plate kene hang ne kedai ka DTO mo lak I DTO te kini kedai ka jaka ka ba Krishna ya ka number plate. Perlu mentang ada nih bukan joki don. Laslam klaim yang kedua kupasan sename. Jangan ban wadi ban mentang ada nih ban nasyong nih apa salon joki beauty parlor joki. Jangan dapat I nomor ba stay dan trekam mo. For protection privacy protection. Kini kedai ka bukan ini. Tenang nama. Sen menengkong halawan yuk kejar kedukan kejong pipa Don Bali kedukan jong Bali
Keyo Mayoho. Okay. Ngamdan sibun ki ketin ban batay yaki namar baru ki yatin ba adan mo ayun mo. Te ngangit dia pet bahaya kita ke channel ka jangiru ko rokilan lalu mo. Kabaladan seki kendai po 1000 subscriber tangan bakla. Te mo la jandap sis ba ke kabumon la silang ajandap silang mah de nganam penjerong namar bakadan gejingtam yo kadan copyright strike copyright claim namanya oke bye bye de perlok undangannya dukan ringwe ini perlok mah de ngengit pi kene ke dukan mah tapi yang lebih sibuk lagi de mashuan rung ne nomor ba Paslem juan thì cần phải là mà cái này cái đơn có hàng siêu